Twongere tubifurize ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi rero aho muri hose ku isi no mwa tubagezaho amakuru mutegurirwa buri munsi na Cape Max TV rero ni ibiganiro byacu bya buri munsi rero tubagezaho amakuru ku byifashe muri Ukraine. Ni intambara rero ihangakishije rero isi, intambara kubera muri Ukraine. Uburusiya bukomeje guteza ikibazo cyane, bukomeje guteza umudugararo ukomeye mu isi yose. Rero uyu munsi tariki rero 5 ibikaba ndetse n'umunsi wa 9 tariki 5 z'ukwezi kwa 2022. Uyu ni umunsi wa 9 Uburusiya buri muri Ukraine. Intambara rero irakomeje kandi intambara ihangakishije rero buri mwe wese. Intambara rero kuri uyu munsi rero wa 9 abamaze kugwa muri mirwano n'abantu 9,000 bamaze kuyigwamo, n'abantu 9,100 abanya Ukraine bamaze kugwa muri no ntambara, ndetse n'abandi 1,800 gukomereka bikabije, ndetse n'inyubako 100 zimaze gusenywa. Yes, ubwo rero aho ni ku ruhande rwa Ukraine, naho ku ruhande rero rwo Burusiya bamaze kwatakariza ingabo nyinshi cyane, aho byari ku munsi wa gatatu rero Aburusiya bwamaze gutakaza abasirikare babo 3,000 ndetse n'abandi benshi komereka, ndetse nabo bari bafashe mpiri. Ibitwaro bikomeye bikomeje kugabwa mu mujyi itandukanye ya Ukraine, ndetse n'ahantu henshi Aburusiya bamaze gufata muri Ukraine, ariko rero bamaze gukataza bashaka kwerekeza mu murwa mukuru wa Kyiv, umurwa mukuru Kyiv, kapitali ya Ukraine. Ariko rero ubu tuvugana amasaha w'ingingo ya ibihugu byinshi byo ku isi ndetse bimaze kwinjira muri iyi mirwano. Ibihugu bikomeye birimo na Canada n'ibindi bihugu bikomeye, ndetse na Amerika, ndetse n'ibindi tuje kubabwira urutonde rwabyo muri kano kanya. Tukomeze tubabwire yuko cyase tubibutse yuko leta y'Ubushinwa ikomeje kwifata, ndetse na leta zindi zirimo n'Ubuhinde. Reka rero tukomeze tubasomere rero uko byifashe muri Ukraine n'intambara uko bimeze. Ibihugu bitanu rero byemeye kujya ku ruhande rw'Uburusiya, dore ngibi: Belarus yemeye kujya ku ruhande rw'Uburusiya, North Korea nayo yemeye kujya ku ruhande rw'Uburusiya, Eritrea nayo yemeye kujya ku ruhande rw'Uburusiya, Uburusiya nabwo ubwabwo, ndetse na Syria. Ibihugu rero byanze cyangwa byatoye oya muri intambara harimo Algeria, Angola, Armenia. Nibigo rero byanze gushyikira iyi ntambara, bivuga ngo intambara nihagarare. Bangladesh, Bolivia, Burundi nabwo bwavuze hoya. Centrafrique Republic, China ndetse na Congo, Cuba, El Salvador, Equatorial Guinea, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Madagascar, Mali, Mongolia Mongolia irimo nayo, Mozambique, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Senegal, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Tajikistan, Uganda na Tanzania, Vietnam ndetse na Zimbabwe. Ibihugu rero 35 byatoye oya. Ni mu bihugu bitanu byemeye ko gushyikira iyi ntambara, ndetse rero ibihugu byindi bisigaye byose ni ibihugu byemeje ko Ukraine ikomeza guhabwa umusada. Tumanukire rero gatoya mu Burayi bimeze bite rero. The majority of the United Nations General Assembly voted to approve a resolution denouncing Russia's military operation in Ukraine. 35 countries abstained, with South Africa being one of them. Rero ibihugu byinshi la majority rero y'Uburayi bwose bwemeye ko kohereza ingabo kuzijya gutabara mu kaga abanya Ukraine. Miliyoni rero isaga y'abantu ba Ukraine bamaze guhunga no guta ibyabo. Intambara rero ikomeje muri Ukraine. Rero turakomeza tubagezeho update bimeze bite rero. Nkuko rero twababwiye yuko Amerika yinjiriye muri imirwano, ndetse rero biragenda gute, biraza kuba bimeze gute. Canada, Ubudage ndetse na Belgique yinjiriye, Ubufaransa bwinjiriye, Burayi bwose bwinjiriye burimo na UK yinjiriye. Ibihugu byose bikomeye byagiye byinjirira, ndetse byatanze n'abasirikare babo kujya kurwana. Twibutse yuko kano kanya rero leta y'Uburusiya imaze kohereza hafi igisoda cyayo cyose muri Ukraine. Abasirikare benshi bagize 75% bose boherejwe muri Ukraine. Abasirikare 25% nibo basigaye mu gihugu cy'Uburusiya. Ubwo rero murumva uko bimeze rero, ni isibaniro, ariko twabibutse yuko mukomeze musengere Ukraine, mukomeze musengere Uburusiya, musengere isi muri rusange, dusengere
barengere iyi ntambara kugira ngo iyi ntambara ihosheke irangire. Atari ibyo rero bizaba ari ibindi ariko rero turazi yuko amasengesho akora kandi amasengesho hari icyo azatugezaho. Ubwo rero turakomeza tubibutsa yuko uko bimeze iyi ntambara, update zose uko ziriho zimeze turageza tubagezaho rero nkuko tukomeza kubereka amashusho uko bimeze. Ibidege bya rutura byoherejwe n'Uburusiya ndetse n'ibidege bya nuclear cyangwa se ibisasu bya nuclear, ibisasu bitera ubumara cyane ku buryo byangiza byinshi ndetse nihumeka kuri abantu bahegereye bibashwanyuruza mu buhumekero. Rero Leta z'Ubumwe za Amerika zikaba zikomeje gufatira ibihano Uburusiya burimo kudabasha kuba bakohereza cyangwa se kubikuza amafaranga cyo bita Swift ndetse n'ibindi bihano bikomeye cyane. Uburusiya bukaba bumaze kujya kuregwa icyaha cy'intambara n'icyaha kitabariwe. Rero Uburusiya bukaba burimo gufacinga cyo bita ICC, urukiko rukuru rw'ikirenga rw'isi rukomeje rushinzwe gucira imanza ibihugu bihohotera nk'iki gihugu cy'Uburusiya. Umudidakteri Vladimir Putin we akomeje kwemeza yuko intambara azakomeza kuyirwana mbese kugera ku munota wa nyuma. Naho Perezida Vladimir Zelensky we wo muri perezida wa Ukraine nawe akomeje kuvuga ati sinzigera mva muri intambara. Bimeze gute rero iby'intambara? Icyo tuziko nuko abenshi bazi ko perezida wa Ukraine bamugabyeho ibitero nkuko abatasi b'Abarusiya bishe bakaba babasha kugera muri uyu murwa kugira ngo babashe ko bamushakisha bakaba bamuhitana ariko siko bimeze. Rero amakuru turabeshyuza perezida wa Ukraine aracyariho, ni muzima, ibitero ntago byamugezeho kuko ararinzwe ndetse afite misile zimurinda, za misile zishinzwe kugabanya hari misile Amerika yohereje ndetse n'Uburayi. Iyo misile yoherejwe kurimbura nk'umujyi wa Ukraine, misile zemerewe gutangira izo misile bazita anti-missiles. Rero turakomeza tubagezaho nkuko byifashe. Rero perezida nawo Burusiya nawe arashaka kwinjira imirwano ariko nabo bakaba bamurasheho ibisasu nkuko amakuru tuyakura muri Ukraine. Nabo ingabo za Ukraine, abatasi ba Ukraine nabo babashe kwinjira mu Burusiya. Bimeze gute rero? Turakomeza tubagezaho iby'intambara uko bimeze umunsi ku wundi. Rero mukomeze mube hafi na Cape Max TV. Murakoze, murakarama.